дар лицеи интернати касбии маъюбони шаҳри Душанбе хонандагонро аз тамоми минтақаҳои кишвар вохӯрдан мумкин аст. Дар ин ҷо омӯзгорони бо таҷриба ба духтарону писарони дорои имконияти маҳдуд касб меомӯзанд. Беҳруз Соҳибов дар ин муассиса соли аввал аст ки таҳсил менамояд. Вай ба ин ҷо аз шаҳри Ҳисор омадааст. Аз рӯи нақли Беҳруз онҳо дар оила 4 фарзанданд ва ба ғайр аз ӯ дигар ҳама солим мебошанд. Беҳруз низ аз модар бедард таваллуд шуда буду. То синни 7 солагӣ аз чизе шикоят надошт. Чун дигар ҳамсолонаш дар 7 солагӣ ба мактаб рафта нимсолаи аввалро бо муваффақият ба анҷом расонид, вале ногоҳ вазъи саломатиаш коҳиш ёфт. соли 2009 яке аз бемориҳои маъюбӣ дар он ҷо паҳн шуда буд ки бо номи полимелит ба он беморӣ гирифтор шудам. синфи 1 мехонам ва каме монда буд ки масалан ба дарсҳои февралӣ оғоз шавад. Ногаҳ як саҳар аз масалан бедор шудам, пойҳоям мисли фалаж аз кор монда буд, тарзи корияш бисёр суст буд. Каме мегаштам, аммо дар охир ҳарду по ба беморӣ гирифтор шуд. чун таътили тобистона буду Беҳруз низ мисли дигар кӯдакони беқарор рӯз то бегоҳ бо даву тоз машғул буд. Дар аввал волидон гумон карданд дар куҷое лат хӯрдааст ё аз ҳаракати зиёд устухонҳояш ба дард омадаанд, аммо мутаассифона гумонҳояшон хато баромаданду пас аз чанде маълум гашт ки Беҳруз гирифтори бемории фалаҷ аст. аз ҷо хеста натонистам ва хонагиҳо гуфтанд ки ба ту чӣ шуда? Гуфтам ки ба як беморие гирифтор шудам, шояд аз сабаби бисёр гаштан бошад. Аммо баъдтар фаҳмидам ки ин як намуди беморие будааст ки инсонро аз пой меғадад. Баъд аз чанд вақт дигар аз ҷо хеста натонистам, баъд ба тавбатҳо шурӯъ кардам. Бо як намуди температураи баланд ва бо дарди пойҳо омада буд ки сахт дард мекард, дигар роҳ гашта намешуд. аз миён поёнро ҳама фаро гирифта буд, дигар гашт намешуд. Бо тавбатҳо каме поям масалан озод шуд ва каме сиҳат шуд, аммо то ҳоло бошад маъюбии ман давом дорад. он солҳо мисли Беҳруз кӯдакону наврасони зиёде ба ин дард гирифтор гашта буданд. волидони ӯ низ фурсатро аз даст надода зуд роҳи беморхонаро пеш гирифтанд. мегӯянд табобат ҳамон вақт самар меорад агар бемор сари вақт ба духтур муроҷиат намояд. табобати саривақтӣ имкон дод дардҳои ҷонкоҳ то қадре бартараф гарданд, вале Беҳруз то ба охир шифо наёфт. аввало дар беморхонаи қараболаи шаҳри Душанбе табобат гирифтам ва пас бар санаторияи мачитони шаҳри Ваҳдат. Дар он ҷо як беморхона буд. Маро аз шаҳри Ҳисор ҳамчун як бемор рӯйхат дорада ба санаторияи шаҳри Ваҳдат мачитон фиристадам ва дар он ҷо чанд маротиба хоб карда табобат гирифтам бо намудҳои гуногуни табобати масалан парафин ба тарзи мондани бо барқ, свет, бо массаҷ, бо машқ ва дигар намуди масалан табобатҳо машғул будам ва хеле масалан пешравӣ шуд ба ман. Пешравӣ шуд ки масалан тарзи гаштани ман бисёр ҳам суст буд. Масалан ман дар вақти гаштан бисёр меғалтидам, чӣ мештам ва хеле масалан барои ман фоида кард. Ба он вақте ки муолиҷаҳоро гирифтам ба ман бисёр фоида кард. Тарзи гаштанам бисёр ҳам каме осонтар шуд. чӣ тавре гуфтем, то бемор шудан Беҳруз аллакай хонандаи мактаб буду ба хондану дониш омӯхтан шавқу ҳаваси беандоза дошт. бинобар ин ҳам вақте вазъи саломатиаш каме беҳтар гашт, боз ба мактаб ро овард. ҳамсинфонаш он вақт аллакай дар синфи 2 таҳсил мекарданд. баъзеҳо маслиҳат доданд ки вай таҳсилро аз нав дар синфи 1 оғоз кунад, вале Беҳруз розӣ нашуд. дар пеши худ мақсад гузошт ки илоҷе намуда бо ҳамсинфонаш баробар мешавад. дар синфи 2 вақте ки рафтам бисёр ҳам аз мавзӯъ қафо монам ва ҳар рӯз ҳам ба мактаб рафта наметавонистам, яъне ки бемории ман давом дошт. Масалан дар як ҳафта 1 ё 2 бор ба мактаб мерафтам ва ҳам роҳ дур буд, ҳам бо маъюбӣ. Масалан як рӯз мерафтем, бо як пойҳо дард мекард, дигар рафта намешид. як рӯзи дигар боз наметавонистам, я 2 рӯз бо дард мекардам, бо як рӯз дигар ба мактаб мерафтам. بعد تا سینفی 4 شدن این دوام کرد. بسیار هم سطح دانشم و درجه باقی مونده بود.
و من کوشش کردم تا صنف چهارمی با تمام همصنفا برابر شدم و در صنف 5 مرا همچون در صنف سرداری صنف تعیین کردم. کوشش کردم در صنف چهارمی مثلا سلامتی هم باز خوبتر شد بعد از آن که در بیمارخانه مچیتان توبه گرفته بودم و باز در آنجا مثلا خوبتر کشید، باز به مکتب زیادتر رفتم، یعنی توانستم که خود را برقرار نمایم در سطح دانشی طلبگان. بسیار وقت میشنویم که شخصانی امکاناتی محدود داشته از جانب آدمان سالم مورد تحقیر قرار میگیرند، مخصوصا کودکان که حالا به بسیار نازکی های حیات صرفم نمیروند، دلی چنین دردمندان را زود میرنجانند. ولی بهروز میگوید تا حال یگان نفر از همصنفان یا رفیقانش باعث دلآزاریش نشدند. وقتی که من بیمار بودم آنها خود میدونستن که معیوب از آنها وقتی بازی میکردن میدادن من با قطار آنها ایستادن نمیتونستم، ولی مینداری خود را با آنها بیان میکنن که همه وقت ما را دستگیری میکردن در تمام نمودی، مثلا دستگیری در درس ها با من کمک میکردن، در میدان ها در وقت گشتن به من یاری میرسوندن. وقتی که من با مکتب رفتن مثلا دشواری هم میکشیدن مرا کمک کرد تا به خودی مکتب میبردن و باز از اون آمدن هم به مرا کمک کرده می آوردن و تمامی مثلا مناسبت های همسایه ها نیز با من خوب بود، با خش تبارها همه در بیماری به من کمک میکرد. بهروز میدانست که برای انسانی دارای امکاناتی محدود پیدا نمودن موقع در جامعه مشکل است. وی همچنین درک مینمود که باید از دیگران دیده زیادتر آموزد و دانش از بر نماید، زیرا فرد میتواند تنها با این راه زندگیش را پیش برد. بنابراین هم وقتی صنف نهم را ختم نمود با مصلحت والدان حجتهایش را به این مؤسسه سپارید. بعد از ختم صنف 9 وقتی که اتستات شهادتنامه صنف 9 را گرفتم با این مؤسسه آمدم و با کسب های این مؤسسه با اختصاصهایش معرفی شدم و به من اختصاص سیستم کامپیوتری، یعنی کار با کامپیوتر که در ساحه کامپیوتر این وقت در زمانی در اصل علم تکنولوژی است، در همین اختصاص را من انتخاب نمودم که در آینده یک متخصص خوب شوم. به اینجا آمدم با اینها دوست شدم، صحبت کردم و فهمیدم که مثلا ما معیوبان تنها نیستیم و غمخوری دولت با ما است. من در اویلا مثل وقتی که درمان بود یک کوشش امید نداشت، زیق میشید. وقتی که ما باید صحبت کردیم هم دردش دید با آهسته آهسته بعد یک ماه دو ماه چقدر کشوده چقدر پیشروی ها دیده میشود. بهروز از روز اول که آمد گرچنده که دردمند است ولی به درماندی خود نگاه نکرده، دائم از پای آموزش کسب است، از پای علم است، وقتهای خالگی خود را بیهوده نگذرانده، در کتابخانه میگذراند. بهروز در دهه به وی رسیده است و تحصیل نموده است. او میگوید در مکتبی که وی دانش آموخته است کامپیوترها به حساب بودند و آن هم باشد فرسوده و کارناشایم. بنابراین هم تا آمدن به این لیسه وی درباره نازکی‌های این کسب قریب که معلومات نداشت. بعضی‌ها مصلحت میدادند که کسبش را عوض نماید، اما او که در زندگی با مشکل‌های زیاد روبرو شده بود قرار داد این زینه را نیز باید پس سر نماید و نیتش را دیگر نکرد. خودم شوقی داشتم برای یاد گرفتن به همین ساحه داخل شد. در اینجا با ما از اول این آموختن از خود همین قسم‌های کامپیوتر آغاز کرده با ما آموختن و ما هم خیلی در این نیم ساله تحصیل کردگی خیلی چیزا رو از خود کردیم. ما آموزگار کوشش می‌نماییم که نسبت خوانندگان غمخوار باشیم، راه و اصول درس رو از خود کردن رو با یک آموزانیم. با او دلتیی میکنیم، کوشش می‌نماییم که او غمگین نشوند، صاحب کسب شوند، صاحب معلومات شوند. و بعد از درس ها کوشش می‌نماییم که با او وقت جدا نماییم، با او درس گوییم، درس خونیم. یعنی که این طول 7 ماه شد که صاحب بهروز یعنی که با تحصیل فرا گرفته شده است. قریب همه برنامه ها رو کمی هم باشد یک 10% 15% از خود نموده است. البته معلوم است که در هم برای وقتی که درمان بود در دهه غمگین میشد. وقتی که در این گروه که اومد تحصیل یعنی که دید که
монанди худ дармандо ҳаст дар инҷа. яъне ки аввалин ин рӯҳболида шид. имрӯз зиёда аз 7 моҳ мешавад ки беҳрӯз яке аз хонандагони фаъоли литсеи интернати маъюбони шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад. вай бисёр шод аст ки сарнавишт ӯро бо чунин устодон рӯбарӯ сохтаасту кӯшиш менамояд аз шароитҳои дар ин ҷо буда бо самар истифода намояд. ва ман ҷиҳати кор бо компютер қисми зиёди вақтамонро кор бо компютер мегузорем ва боз дар вақтҳои дигар бекорӣ ба китобхонаи муассиса омада бо китоб ҳар гуна китобҳои бадеӣ машғул мешавем, бо ҳар гуна китобҳои бадеӣ мехонем. ва боз дар ин ҷо барои мо ҳама намуди шароитҳоро муҳайё карданд, аз ҷумла хобгоҳи замонавӣ бо тамоми намуд таҷҳизотҳои замонавӣ, ошхона бо 3 вақт хӯрок ва инчунин майдончаи варзишӣ барои масалан мо ҷавонон ки ҳам зиқ нашавем дар даруни ин хобгоҳ. дар чорабинои варзишӣ берун аз литсей дар дохили литсей иштирок кардем бо аҳли гурӯҳ. беҳрӯз ҳам дар ин чорабинои варзишӣ саҳми арзандаи худро гузошт, натиҷаи намоёнро нишон дод. дар суҳбат бо устодону шогирдони ин ҷо пай бурдем ки бар зами дониши хуб доштанаш беҳрӯз инсони хоксору боодоб низ ҳаст. роҳбари гурӯҳашон мегӯяд то имрӯз овози баланди ӯро нашунидааст. худ ки дардманд асту дили озурда дорад мекӯшад касеро наранҷонаду қалби касеро нашканад. одобу интизомиш не ки чӣ қадар баланд аст. одобу интизоми хуб дорад. ки ба зами одобу интизоми хуб доштан агар соҳиб касб шавад, соҳиб маълумот шавад, оянда ин бисёр ки дарманд ҳаст, яъне ки соҳиб касб шавад, беҳтарин кор мешавад барои мо. дар як хобгоҳ зиндагӣ мекунем. ягон моро аз тарафи беҳрӯз ягон гапҳои қабеҳ, рафтори ношоиста, рафтори бадахлоқона ба назар нарасидааст, на дар назари мо рафиқонаш ва ё на дар назари устодон. ӯ мехоҳад тамоми нозикиҳои касби худро аз худ кунад, бо устодони таҷрибаи бойдошта, собиқаи кории бойдошта доим дар робита ҳастем, доим гуфтушунӣ дорем ва бо онҳо ҳамкорӣ мекунем. имрӯз дар зиндагӣ мақсади ягонаи беҳрӯз дониш андохтану соҳибкасб шудан аст. ӯро гоҳ паси мизи компютерӣ вохӯрдан мумкин асту гоҳ дар китобхона саргарми мутолиаи китоб. вай дигар худро шахси дардманду маъюс намешуморад. шукрона мекунад ки чунин давлати обод дорад. ба дигар ҳам тақдиронаш низ маслиҳат медиҳад ки ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нашаванд. ба он нафароне ки имконияташон маҳдуд аст чунин гуфтан мехоҳанд ки роҳ афтода нашаванду ва кӯшиш кунанд, он ҳама кор мешавад. яъне биёяд дар тамоми масалан аввало илми худро аз худ кунем, дониши сатҳи дониши худро аз худ кунем ва пас он ба омӯхтани касбҳои гуногун машғул шаванд. чӣ гунае ки дар суханронии худ пешвои миллат муҳтарам имомаи раҳмон гуфта гузаштанд, маъюб оне нест ки бадани заиф дорад, маъюб он нест ки иродааш заиф аст. яъне мо бояд кӯшиш кунем ки касб асос кунем, маъюбии худро нигоҳ накунем, дар оянда пешрафти ҷомеа саҳми худро гузарем ва зиндагии худамонро пеш барем. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ имрӯз дар кишварамон баҳри табобат, таҳсил ва истироҳати шахсони имконияти маҳдуд дошта ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудаанд. аз онҳо танҳо як чиз умед бастан ба ояндаи нек талаб карда мешавад. бовар дорем беҳрӯз дар оянда ба мақсадаш ноил мегардаду баҳри дигар ҳам тақдиронаш намунаи ибрат мегардад.